Mentah ke step ke kan ru tarik unok pra ajausan ka seng new trap aching national movement is kasih gayo ban khang no tang katu kan dukan hayo du nama lawan tu kala no ki pulit ha ka jing kram ta ke step ko bane ko ma tang ko ma si phau minit ai ka seng HNM ka kam ba ka khang ki dukan nama ba kim biang ki kot isla bar ki jing thau ru da jing thau ki bom biang Shua bahkan ya segwe dukan lawan no ki pulit ki khang ban om sya ban khang dukan bal ada ka seng ke kwa ban telasi ki dai ban wan lang bar ki bo badai pej om ban suan kumni haden ba kren bar ki pulit ki no lam ka seng ki arai ban sange no shua bakin sawan biang ha ka we ka sngi bar ki bo badai pej Kan orang kau ini, ada kue kisah halang kembali isu banwan rengkat bagi parti, banwan lang bagi magistrate, banwan lang bagi konsil ni yang siam ada, maki kembali isu banwan lang bagi, visi apa lagi iya kata, visi ruangnya lang sih kita, lang corporate semua, iya teh, presiden, iya teh, mentah visi mentah teh yang lo kata kalau yang sudah konsen di nanti sini permasalahan si warangkat banyak kita kedai bangun tadi pak selalu melong sama pukul bagi dia lagi ini dah melong baik pak bagi nak pak coba ini nak macam sini bukan apa dapat cepat jadi nak Oke, mulai hilang ide bantuan lang ke Turki. Kalian ke khusus di bantuan lang, kalian sponsor dari bantuan lang. Makin besar. Ini kami harap kemudian. Belum ni bisa apa? Baik, bisa kamera kami tadi. Kamera beri whatever, Pak Ma, please Pak Ma, sibuk Ma. Penyiru kerana bajai. Kami pemlong ke kaki bakal cek, mo, bakal cek nanti kan mi kan yang dirai, ingin kuai kata, mo, so please cooperate, kami kuat, fix, kami kuat, bisa fix ke date, lalu ban checking, kinuan lang nak kalian enforcement, ingin lang, badan nak kalian ban joki, bakal cek di bagi, ada masalah, badan dah authority di dalam himpunan hak mana ini. Awan mata jadi badu. Tinggi sudah ikut badu. Matol itu apa? Mata like ram lagu nari. Man kini kumong makin hit pa ikini pon marbario ke apon kayo ko ada kayo dah. Dalam solusi atau apon rayo ni. Tak berdaya ya ka grievance concern jong kini sebut आपका ट्रेडिंग लाइसेंस ठीक से बना
किलो भी कमती नहीं, फिक्स है। और आएगा हम लोग।